برای وان آلزو و گرژیان لکویه و جه و رولا کردین سوریه ده هر روبروبونه که امریکا و ایران ده لسوریه چیه؟ از وان پرسانو هن پرسن دنین گریدای و مجاره به میوان خورا گوتو بیج دکم میوان من لکولینر جنگ ساگنش کلور لواشنطن پایتخت دمینه و پاریزر عبدالله امام کل آلمانیای دمینه هون هر دوجی بخیر هاتن برنامه مجار و میوان ما مست جنگ اسپرس خواه که جم تدس پی بکم ایریشن لدجی امریکیان لسوریه ننونه چه منها امریکا برسوا ایران ده و چه پیام ده پاشت و برسوه ده هیل گور خودراته راست نونينن لهيريشن سر معبرة تنف خالي سينوريا سيكوشيا سوريا عراق والأردن نقطة يجي استراتيجية أبو أمريكا وهم عندما يجي أمريكا هردم برسيفكا حساب كري برسيفكا سنور كري داير إذن كسل بإيران نكابا هيريشي نقطة أمريكية كن يجمل و گرینگ اول دوی پیام ده امریکا تخوازه سینوره که با ایرانی دانه طایبتی میلیشه این کسر به ایرانی نکن لسوریا و العراقیش چالا کن سینوره که با وان دانه یک جوان سینور استراتژیک جی اول کو دست ندن خالی سینوری یا تنف گاوا امریکا بریارا و کشانا عسکرین خوش سوریه جی گرد بو قرار هر او بو کل تنف بمین انج برکو تنف نقطه کی گره کی استراتژیک بو امریکا و اف پیمان امریکا نقطه که کو سوریا دگیتا اردن و دگیتا عراق و او استراتژی هر ماينا أمريكايا لبي منطقي تلف بل هندي باراستنا تلف كالكي جرينجا بو أمريكا وقيامكي جبوبيتي دان و هندك كوكارن دينجي هنا كمروف دكارة بحثي يكجوي أو دانستان دين أطومية نافرة أمريكا وإيران وأمريكا ناخذ إيران سودك جوان دانستان دنا ورقرا مفايك جوان دانستان دنا ورقرا و هيريشين خوب هيز بكات چونك تجربة ده أزمونة أمريكا ده وأمريكا ديارة كو ريكفتنا كأطومي نافرة أمريكا وإيران چه تأثيرك لسر سياسة نافچي ناكد هريمي ناكد جبر هندك كو أو ميليشين كو سر بإيران داخلي هف گرتن و دانستاندنا نینن بر هنده بریکو بگینه اتفاقی که بریکو بگینه انجامه که امریکا دیارت خوازه سینوره که با چالاکینی بله باشه ما مستجنگ از وگرم جم تز بچم جم ماموسا عبدالله ام دزانن کو یعنی ایران يعني لغوركو نشانن ام بيجن برماين وان روكيتن كو دافيجن دي بيجن تشيكرنا ايران يعني هر چندي ايران ردك كو او ايريشي امريكان لسوريا دكا تدي بيجي اف شر بوكالات يعني كارانينا جروبان يعني كو ايران وان جروبان بكارتينا لسوريا جبو درخستنا امريكان جي سوريا يعني جبو دسكفتنا هن او بي ورغرتنا هن قزنجاي دي اخافتنا ده دم باش که سواله شتوج میوانه ترا تشتین بویارن بداوی باوریام دا گوتنا داوی آب میوانه تی اجا گوتی گریدای به دانستاندن دوسیای اتمی ایرانیه یعنی زیادتر دوی وارد است چه ماجبر کو اف دانستاندن توزانی جمعش دا یعنی کار لسردبه و اروپی نفتچی تعداد کن ل وان دانستاندن دا هندك شرط مرجن امريكي هنا وهندك دافازن ايراني جي هنا يعني نتنه مساله جريداي بمساله اوتوميدا شرط مرجن امريكي يكون جريداي ب استنگين دبر روجلات نابين ده هنا و دافازن ايراني جي ان برجواندين ايراني تند هنا جريداي هنا جبر و امریکا دو فازه وقت اشارته که وقت نشانه که یعنی یک وقت پیامه که بشینه تایبتیش اسرائیل راج یعنی هفبند خوی اسرائیل را کو
اف هگر لهب هاتنک یان اتفاقیات واره دوسیه اتومی دا چه ببه و نل سر حساب برجواندی یان اولکاریا اسرائیل به دبر دا بگلمپری و دستوری دا تایباتی اون زانن اسرائیل یعنی هم اسرائیل یکم کو ته هینا ایرانی لشکری و نه لشکری جی حتی دستوری دا نمینه و اسرائیل جی بترسه کو لهب هاتنک دوسیه اتومی دا ایک واره لسر حساب برجواندی اسرائیلی به اول وقت پیامه که کو برای ترس اسرائیل تنبه ایران دمینه وقت دجمنه کی رکبره کی مدهندر سوریه دا امی کار بکنج بو ایران دهندر سوریه دا نهیلن و امی سوریه دا بمینن ابجی یعنی وقت یعنی تکز کرن لسر پیامه امریکی ته امی سوریه دا بمینن امی آستانگی سوریه ریبا ببن حتی دمکی حتی کچرایک چرنگی پیدیتن لی دوی دمه دا بندن امریکی دوی نترسن لسر برجواندی خو او پیام امریکی نترسن لسر برجواندی خو این کو یعنی دوی کو تشتی لهواتنا لسر دوسیه اتومی ایرانی ورنه باشه که عبدالله اگر تو به کردی برسوا من بدی یعنی تبیجی گریدانه که راست هر چندی ماموسه جنگ شارزای کاروبار اسرائیل بوده مکیلوه در مایه بس خوازم نرینا تجدید و درباره ده بدم یعنی گریدانه ناوینا او ایرشن که اسرائیل لآلی باشور سوریه لدجی گروپین گریدای ایرانه ام ببیجن دکه و اوین که ببیجن امریکا لور دکه ام ببیجن هفریزید ناوینا وانده هیل گور خواندناته نبرنگه کی وقت به راست خود ها اسرائیل یعنی هر چند روزان هر هفته جاره که یعنی کاری که جبی رنگی که این اسرائیل هر کو آرمانجا که دبینه وقت مترسیه که لسر خو آرمانج که و وقت به مباران که ام رنگه که لیده ده لی امریکی دوه وقت دا تو خوازه وقت مگوتی اسرائیل الرحت بکه آرامیه که تیخ شرع اسرائیلی شرع گلیری شرع سیاسی جی کو برا ترسا و تنبه لسر انجام کویج الهف کرنه که داهاتو دا لسر دوسیه اتومی ایرانی وره او انجام جی یعنی ام بيجن اف نشان جی او پفچونین کد بنده یعنی لسوریه امریکا دخوازه که با آوا که راست ایران جی سوریه درکه و وها ایریشان که هر حال از وگرم جمع لپشتی ناورکی از وگرم بینر هجا پشتی ناورکی ام ودیگرن دنگ امریکا جافکانی کا په باوریان و چاو آگاهیان برای مالپر و پلاتفورم میدیا جواکیا دنگ امریکا بالا خوب دم پزانین و نوچه جیهانه بنر هجام بردوام اند برنامه مجارو میواندا مجارا ما او گرجین امریکا و ایران لسوریه و میوان مجی اون لکولینر جنگ ساگنش کل ورل واشنطن پایتخت دمینه و پاریزر عبدالله امام کل امریکای دمینه ما مست جنگ بری ناور ما مست عبدالله بحثوه که کرکو امریکا دخوازه لسوریه اسرائیل پشتراس بکه کو او رکفتنا ناوکی باندور نادل سر دجمناهیا ام ببیجن امریکایان جی روبروبون امریکای لسوریه و نهیشتنا کو ایران تزیان بگهینه اسرائیل او یک جعالی اسرائیلی و ته قبول کرن یعنی تیرا اسرائیلیان دکه کتنه لسوریه وها بکه و رکفتنا که ناوکی بیران را چه که امریکا از الجال كاك عبد الله مك وبحثا جريداية إسرائيلي بوفي موضوعي كر بس جريدانا إسرائيلي بوفي موضوعي بالشكل كيدية بالرنجة كيدية أوجي نتنيج بو باراستنا إسرائيلي يعني بيجن وكو كاك عبد الله جي بحثي كر إسرائيل حرم هيبكي حر حفتي تنجارك هيش لسوريا كر تنجار هيشن أسماني العراقي شي كر ديجي ميليشين ایرانی و دیاره کو کار عبدالله آماجه پیدا کو هر جهه کی خطره کی مترسی کی بو اولکاری اسرائیل ببینه دیاره ده هیچ ایران بدو جور بدو شکل برسوایی اسرائیلی داده جدا سپیکی حتی انها یک هیرش کرنا حریم کردستان العراق دو هیرشن لسر
سر لشکرین امریکی لسوریا و لعراق يعني هر دمك كو إسرائيل الزخطة عسكري لسر إيراني زي تردك العراق لسوريا إيران بهيرش كرنا وهيرشن لسر حريمة كردستاني و سربازن أمريكي لسوريا وعراق ده وأمريكا جي ناخوازة أبا ببتا نورمالي كبا ببتا نورمكي وإيران كن نكارة جواب إسرائيلي بدل إسرائيلي نكارة هيرشي إسرائيلي بكم بريكا أمريكا برسبا إسرائيلي بدل در هنده كيامن وصل جرينجن كو سينوركي بو إيراني داني جبهة إسرائيلية ارتشت وصل لتديتن وأمريكا براسي نافوزة دوي موضوع ده نابرة إسرائيل وإيران ده زيادة تدخلات كت بركو دي أجندا أمريكا ده يا جرينج أبكو دانستاندن أتومي بردوام بك يا جرينج أبكو سينوركي بو إيراني بيتا دانن العراق وطيبتي للسياسة العراقية ده لي بو أمريكا جي دياركو كو هيدشون إسرائيل دي بردوام بك سر ميليشين إيراني وإيراني ببورة ما جنگ يعني اف گرینگین که تو بحث وقت کی جاری امریکا و گریداین به پارتیه که دست نشان کریا دستلاتار لامریکای يعني وك نمونه جبر كون هاد ديمقراط سد دستلاتين اف خالانات تيني زمان يانجي سياستا امريكا بگشتي وهايه نه راسته وكنت قلتي گریدای به دموکراتان جبر کو جو بايدن سوزاوي چندي داكو گوا بيتا سر حكم دانستاندنا الجل إيراني جنوبا كات أو سياسة كيفن يا ترامب بقولين إنه كأجر دانستاندنا الجل إيراني نجينا أرمانجكي نجينا أنجامكي ونجينا اتفاقكي أبد بتا هوكاري تيكجونا سياسة ديمقراطا لأمريكا بالهند ديمقراط ناخذن أوديكي وينيكي وصل بدنا خلكي أمريكا وهمان دم إذا يجي هالبجاردن نيبدا ميتين مها يانستي بيجي جلك كرينج بو ديمقراطان كو بكاربن دو أودي دورو دا نشانه پیشوچونه بدن یک دانستاندن اتمی لگل ایران که خوازن پیشان نشان بدن که برایورچن دو سینور کردن چالاکی عسکری ایرانه و هیرشن لسر سرباز و بارگاهن امریکی لسوریا و العراق افدو بو امریکا گرک کرنگه و امریکا نخوازه برپرسیار بو هیرشن اسرائیلی نخوازه که بارگاهن امریکی سربازن امریکی در سوریا و العراق ببن آمانج جبو برسبدان اسرائیلی باشه ما مسئله بس داوی يعني مقوت يعني امريكا تخوازه كو يعني بيجن دست ايران اللي سوريا ببره وبرينا واجي دماكو اسرائيل يريش بك وقت بيجي دجمنه من دوستي منه يعني امريكي رنگ اشكره نبيجن رنگ برجوانديه وان ده بدما اسرائيل يريشه بيجن جروبين جريداي ايراني بك ما مسا عبد الله في درباره ده اتخواز مني كي بحثا كردان يعني جهه كردان دو دوان گرجیان دا چیه کردن سوریه به گشتی یعنی و ریوبریا خسر باوای کی تایبت یعنی دبا نشان هنه کو پشتی تک برنا داعش به تمامی جاره کدن به هزین سوریه دموکرات شر وان گروپین گریدای ایران الهریمه بکن نها بالنسبه امریکا ودي تسبيك وقت هاتن كتنا سوريا ارمانجك راهان نقولن اما ام هاتن الشري لدجي داعش كان بس دباوري امدا امريكا هات كتا سوريا نتنج بشري لدجي داعش يعني داعش حتى كبداوي ورجي وامريكا بمنج بركو ارمانجا كدنا نراغهان دي هيا وانها يعني دوار براكتيكا تراغهان دن اوجي هينا ايران سوريا دا اوجي وامريكي يعني دست جسوريا كاش نكن حتى كو خطر يعني جمتكسيه ايراني خلاص نبن جبر و دبینم و امریکا سوریا دا بمنه دوان بنکین یا خالین کو آن هاتی دا طیبتی کردستان سوری یعنی او باکورو
روجهلات سوریه بالنسبه لكردان تي حسباندن وقت درفتك ديروكي ليه مخابن كردان يعني حتى في كيليكا كو امتي دا اف درفت رنگ كي بهشمندي بكارنا انينا انها ريبريا سربوفا يعني اداره ذاتيه حتى انها برنگ كي تعامل به ملفرات كي يعني وقت دانستاندنك مصلحي حزبايتي ونكانه فقط که جه پشتا خوایا تککاری آقندیله اگر کرد کانبن به هشمندیک و به سیاستک باشتر به در فتره دانستاندنه بکن باوری آمده و برجواندیک نتاوی کردی دیروکی وره هولیا چاو يعني يعني وكو او يعني دبي تشبكن يعني كردي السوري دبي تشبكن نظام تخازم دسنيش باواكي دسنيشان كريج مرابيجي يعني دبي تشبكن هاجر بريكو از بيجن انها حجتا دولتين جيران وقت تركيا وحجتا حرب دولتين دنجي انكو قبول ناكن اب اداره ايرو هي تبينن اب اداره ك جريداي بريك خستنك تيروريستا هاجر كردين سوريا كانبن اداره كنه ابا بكن وواجهه كنو رنگكي نو بياسايا كنو ووري قبول کرنا جيران دا وجهان داجي دولتين دور داجي اگر يعني رنگ کی نهج بريبا برنه وري تشكرن ورنگ کی نهج وقت بي اداء سياسي وري قرانين وخلق باريز به دبره امريكا نها به دبره يعني وقت فلسطين كجيرا تشركيش بن حجتا شر لدجي داعش وحجتا دنكم قوتيجي شر يعني لدجي هينا ايراني بس آرمانجا رقم 3 برجواندية نتوي كردي وأوج ببه آرمانجا سيميج بروجيا أمريكي وناف دولتي را هگر كرد كانبن بسياستك هشمند وبكن بشك جوه بروجيا هرچند تن نشان ديار واشكرت داخواني أمريكي دي درباره تننا كو و استاتويا كتايبتش كردارا تشيكن يا بشگيريا ويا كي بكن تني اود بجن د چارچويا سوريا كده ما في كردان جي هيا از تخوازم براسی برفرهتر و مجاری او بکم لیم دوی جاره کدن بشن ناوراکی بینر هجا پشتی وی ناوریم ودگرن برنامه هفترنگ برنامه کنری یا بشی کردی لدنگی امریکایی از لقمان احمد هر دو هفتی جارکی و بمگرکی ناو اختی چاندو نرا رنگین بمرانه ام بردوام د برنامه مجارو میوان ده مجاره ما او گرجین امریکا و ایران لسوریه و میوان المجی اون لیکولینر جنگ ساگنش کل ور لواشنطن پایتخت مینو پاریزر عبدالله امام کل المانیا دمینه ما مستجنگ تلگل ما مست عبدالله اريد کی کو هبونا امریکا لسوریه ماینده یعنی نچونه جبو شر داعش جبر کو داخویانین امریکی روجا دبیجن ایمل و درین جبو شر داعش اگر هاتو ام ببیجن هجمونیه ایران الوی دره زیادتر بو احتمال هيا كو امريكا هيزن خوازتر بك وكو تشاوا شر داعش كري باواكي اشكره وسر عرض شر ايران يجي بك چه دیاردهک چه نشانک نینه که امریکا لسوریا بخوازه مایده و بخوازه استثمارت مصن چیکه و لجناحیه که دیوژی سیاست امریکا لسوریه دو بشن یک بشا روشلات سوریا طيبتي حدود سوريا والعراق ودوجي باكوري سوريا كو روجاواي كردستاني جيتيدا سينورا سوريا وتركيا اف هردو سياسة جيك جدانا جبو امريكا جيرينتر اف كو حدود سوريا والعراق بيتا باراستن جبو كو داعش كينو بيدانا بيت جبو كو چالاکیت عسکریت ایران بین سینور کرن جبوکو استثمار امریکا لعراقی بیتا پاراستن جبوکو کاریگریا سیاسی امریکا لعراقی بردوام و هر وصا کو جهن دولمند وقتی زور نکرن دستی رژیم یعنی ایرانی لیبلی روش آوای کردستانی باكوري سوريا اف سياسه بشكل جدايا شبركو
تورکیا وەکو تهدیدەکە گەلێکی مەزن نایدە دیتن و ئەگەر ڕۆژێکی تورکیا جهێ هێزن سووریا دموکراتیک یان هێزن کوردی ڕۆژاوای کوردستانی بگرە ئەبە نابێتە کارەساتەکە گەلێکی مەزن ji bo Amerika ber hindê ev her du siyasetin cuda ne em dikarin bêjin ku Amerika mayînde ye li dêrî zor û ihtimale de tenf jî ji ber ku naxwaze karîgeriya Amerika ji wan devaran kêm be lê li Rojavayê Kurdistanê wesa diyar nake û diyardeya herê mezin jî hêrîşên Tirkiye û dagirkeriya Tirkiye ku Amerika rêgir nebû بۆ وێ تشتێ باشە مامۆستا جەنگ ببوورە ئەس وەختە تاو دیکەمە ji ber birasî dema me kêm bûye eger tu gelekî bi Kurtiye bi hema bi sî çirkeyî ji min re bibêjî bandora rêkeftineke pêşbîne navokî navêne Amerîka û Îranê da dikare xweş bike yanî bibe bibêjin xweşker ji pêwendiyên yan jî va girjiyên li Sûriyê kêm bibin navêne Amerîka û Îranê da gelek bi Kurtiyê eger tu bersema nexêr çunke Girebesta atomî navbera Amerîka û Îranê ez bûneke tecrübekiriye ez bûneke kevne 2015 jî hebû 2013 jî hebû wan demên de yani gava aqtekî gava kontraktekî navbera Amerîka û Îranê li ser meseleya atomî de durust dibe nabite hokarek bo kêmbûna hêrişên Îranê li navçeyî û yan jî kêmkirina çalekên Îranê berhinde ez bawer nakim ku ew girîjî û nakokiyan kêm bin lê bandor nebe ev zelal bû bibûre mamoste ceng mamoste Abdullah tu dibêjî li gor te çareserî çi ye gelo yani em bibêjin tiştekî destnîşankirî heye bêje ev çareseriye û dikarin Amerîkî û Îranî li Sûriyê li hevdê bikin yan jî ev girjî wê her wiha bimîn berdewam bikin ez bawer dikim heta ku girêbestek li dosyeya otomiya Îranî da bi kar were navêna Amerîka û Îranê da jî wê ne li ser hesabî dosyeya Sûrî be dosyeya Sûrî başta ye wek dibêjin berku bercewendiyên İsraîlî tê de hene û her halî de jî Îranê destê xwe di gelek dewletên Rojhilata Navîn da yani çandiye destêwerdanê dike bi taybetî bi nisbetî Sûrî wê Amerîka qebûl nekeye ku destêwerdana Îranê di hindir Sûriyê de berdewam bike anha Amerîka radbîne dibêje em ji bo dijayetiya Daişê di hindirê Sûriyê de ne baweriya me de heta ku Daeş temam nemîne jî lê hêza em Îranî di Sûriyê de bimîne we hîjar Amerîkî bi heceta yan bi sebeba heyîna Îranî di hindirê Sûriyê de heyîna xwe jî berdewam bike heta rojekê û belkî çareyekê dîtin were dîtin heta wê wextê wê rêvebirin eva wek rêvebirine ji astengî ye re nisbetî Amerîka Belê nerîna te gihîşt lê em digin dawiya dema bername xwe jî bi vê nerîna te ra mamoste Abdullah İmam parêzer tu ji Almanyayê me ra bûyî û mamoste Ceng Sagnîç tu ji vir ji Washingtona paytext me ra bûyî gelek spas ji bo dema bînerê hêja mijar û mîvan li vir bi dawî te heta careke din ez salih demî jar xatirê xwe ji we dixwazim û bimînin di nav xêr û xweşiyê de